selesai nabuka pagkalimuay. Wala sa mga fakta na sa nagpinatawa ng balas, sa ganda yung mapya na magubah, ang puto, ay manaman talo naging pagalitano, si Dr. Abdul Ghani Asgar. Gaya tulumataw, natingin-tingin buhay, tingin-tingin minsan naging kakatano si Sheikh Tuniliba na sabi din, yun naging tulumataw, natingin-tingin sila minsan. Tingin kami mabugi sa inal, nawami magarian. Wala sa Allah Ta'ala, Syekhana falyatafadhal mashkuran mathura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Udi buwagi yang mia tawago ngaya pagariak na alim na tiga na kifein na ngaya kian kita sa mga kakatan na gitu ba tiga na apia may ito apia penumpang na kepakaya supaya makin ganyan na mia penuso kapasiti niyan na naturo ko sa mga bato. So Allah subhanahu wa ta'ala na isa mialu ini sa Quran na mutatigin na wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Pagura-dura ini watibullah sesako ya ini sorila apun si kupad na niyo. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard nagusu kasurgaan aayadin na akablangyan na sumanga langit nagusu lupa. Ay kablangang mga pitong lapis sa langit. Nauman na kau suka bilang lupa. Ay man nakumita ron lang insyaallah. Okay. Uiddat lil muttaqin. Ini talaga datibullah sa iku mga tawa mga muttaqin. Mga tawa mga muttaqin, mga tawa adna kalgairan sa iku siksa wallah nagu keubayan niran so kaswat kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Pangita wallah patindano mapatino kiran. Allahumma amin. Dinify niya nagyang uto mga muttaqin. Tigina alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. So siran to di siran ning gasto si kumata mukiran ko masa akalulwagan siran lagu si ko masa kaliligtan siran na di siran ning gasto si kumata mukiran sa ikasuswat ara-para wasuswat Allah wal kadhimin al ghayza wal 'afina 'anil nas. So siran to atibullah mga muttaqina siran to so mga tao at gagengeniran na mga ginawayan si kumasa kapesu kayo mga pusuiran kukapirarang itikiran wal afina ninas nagu mga beramapan si ko lagi dira ng mga tao ginali mga muttaqin. Ay tanong fokusan lagi mo to dua sifat inaluitan sifat to mga muttaqin mutatibullah wal kadhimin al ghayza wal 'afina 'anil nas. Tanong pag sa pagmutaw sa lagi minibulugan nga oras tan. Pag mayroon naging tatibullah wal kadhimin al ghayz mga tao gagengeniran surarang itiran. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa kataw mo miya kataling mo. Tingin na ya Rasulullah awsini. Hey subhanallah na pamusyati ako ba? Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab ubagap kira nang iti. Renipit ya tingin na ya Rasulullah awsini. Pamawan na pamusyati mo. Tingin na la taghdab. Miya katalong niya nun ma-repeat. Ayaw mo di umituro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ubagap kira nang iti. Yung utap penutul sa yung utwa hadith na pingedeg-deg na tingin naging kaya wasiatu Rasulullah sa yang utwa sa kataw mama na tingin man ay siyempre na istadyer nun nagib sa giyang kaya rarang ito
Nasan pamawan lagi na ni maka gaganggem kulang wana mga pisusuna na mga maratasi sa gingay dunia, maratasi sa alungan ng mori. Pamisita ka naman sa ng mga kalabuso na ilene wag yung utam yung mga silaw sa mordir, yung mga patay. Ira inisin kasiran na tira na miyakwa kaya rangit. Itu sa upaya pa pangungwag. Udi nagyang utam mga tawa dia ka bilag-bilag sir na gusto mga dirudupa iran kamana niya talaga iran sa mga karumiran amay ka isin kasiran na tira na dewa kimar na ganyan ana gitu sa pa miya de so pamikiran yan na mapia o kakili niyan siko pamana mga memory sila na usi karumanian o yung utua kapi o kapati tapi iran di kambubla nga sumanga watairan misa bub sa yung utua karangit o di naging utua ghadab kaprangit ay pakaisip buena bulawitan usang karangit buena majel buena kita kakipalawitan nun aginan na lang wataw api yung utaw wata na matong rangit udi na mabubuli na ada tiyan yung utaw kwan padsap sigida masarap karangitan ira mo utaw api karangitan na so tigo Imam Shafi'i manistughdiba walam yaghdab fa huwa himar so tawa piya karangitan na amay ka di karangitan na benda katingin himar benda uda ay man halag na karangitan tano di tano na gipalawi nanto na mo takaturo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab di ka karangiti gina ni sumbagitan giyan mo to giyan ka na nararangit na dua ka klase rarangit mau unair itanun na gito so tira na masyair so feeling so pama emotion no tao mas orang agiyan ko to kebubayan na kegud na magud na kerarangitan udina mas orang agiyan ko to ipmaratabatian na kemaratabatan kamaratabatan na kerarangitan ay mana feeling so to tao aya pipikir no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagiyan ko to akatero yan na la taghdab digap kerarangitin na gito so tigira na suluk pamana gito so behavior tao pamana mutu tigira na tanto agresif si ko reaksyon no nini ba behavior yan sa giyong utua kia poko wag yung utua kia suke wag yung utua rarangit yan nagito ikatanwa sulden tano pamana gito ikatanwa magungin tano dina makontrol tan wag yung utua behavior yung utua yung utua kapungunutan niya sa giyong utua kapsuka yaw roguka anto na ipituro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigena laysa ash-shadidu bis-sur'a wa innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab kana manareti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaya mataga sa mama mabagra mama naging utua tao wrestler yung utua mapasang ka pagi bilang pesa ayat ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadid matagas dina mabagra mama naging utua tawa pagkageng kekontrolian sukurang itian si kumasa kaso sukayaw niya sumukay orang ita na anto na seman ka upama ko pangunutan ko to nasigo katero na maaptero sa mga sinta maaptero sa mga sasakita katero kepareso dito matalagyan so bae sirong katero si pangugal ba nagaba kaya mo sarka berukan ka kepa kaya makapakas ka sa kepunan na pagantio udina kepa kaya maka ulang ka sa tao yito so kapungunutan ningon tigu Allah subhanahu wa ta'ala wal kadhimin al ghayz susiran utwa tigu Allah mga tao
kegenggiran lagi yang tua kapsu kayau rarang itinan si kumanga pusuiran ay mana kagenggin na pamago pananaguina tiutupan kau pama suting malok stano tiutupan sa lempido ito ini orang pimbo sa lempido ito kalempid na pagkatoto po pama na mapuni di pengagi ito pamanatan tua tiutupan nah gitu ang tua lagi di tua sifat na may not kisampay ro inuto pamana peduto si mga special sifat o mga tao mamutakin may not kisampay ro ay nakalili dito andun ni karangitiron na inunutan mo baya ginawa niya naging mutua ibsugulo setan aso setan na epituro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pagundas ko share kita no sa majrad daw pamana yung tua lagi-lagi kaya pagundas o rumusi ko lawastan ay mana niya na pa na naman na marini katunan niya sa yung tua mapia okay udi na mapia masa kapaka punutan niya kasi ko lalagi nas isa bebe ni na masa lagi yung tua masa perangiter ka ano ni karangiter ka na niya kalamu dia kasubo niya ka akapungutan ko musibo tungtong niya ka bina pagwaswas niya ka. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini pamangatian naging kana na tiktan wa kadmul ghaib yung utua kabalitan wa tutupan tanu surarangit tanu sa lillah swaswat sa Allah. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asataw ageng genenian surarangit yan askanian na kegenian na ito na ini naging kutua ipsugu no ginawa niyan pamana kegeng pakatanan ka limang kegeng teru sama rarat agateru sabab sang utara itra naging genderaw to ato na pitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawag na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sa alungan na mauresi ko pamana katimutan ro ala ruusil khalaiq kapaka semilin si ko mga midadari sa din sa pilin yan Allahumma salli paaf semili ang manu pumasa pamakutin ko sa arka si sangaya dunia na tiron ra westa magingin la sorang itra na semili ka sa mga tatay diraga benda api sa saragun oy isa pitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigena ito ang mga sabihan taling muna sa katoma matiin na dawa kong matiin sa dulan ni ala amalin yudkhilunil jannah toro yang masa gelbek kisul daw si surga na adon ay pitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tina la taghdab diga pekerarang iti oa ay man niyan na misabab sa giyong utwa di nga kaprang di nga kapungunot isang utwa kasusu kayo uruhu kasagiyong utwa miyolaw la ada nga kaswatan kaaya nga piya ka pamundes o kapiya nga ipamikiran nagusuungan ka na kena bagi yung utwa kaya tahu kasi kumapia si patra kisul juga penutup si surga tanto ni ditano di sesawian benin nama kalau si surga sesawian yang ay patemu tamu sa dunia na ide patu isakitan di pala pero no nagi yung utwa pero no malay tamu ka basta genggin na kasurang itra na bugang usa sa isa ka milyon o di nasa tawag genggin niya surang itian na bugang sa isa ka milyon na real berat benda denda atau mamatuna apa ararangitan ay manalalag nagyang kanan rarangit o di nagyang uto suluk gyang uto behavior ditano di semanan ko masarap kerangitir kita nuna kegetano tua genggenen tano o di na si uto matatagu si ko disisiun tano si kumagino tano serta ni pura disisiun ro so Amerika mau magiang utama sa sagedeng ka kararangit na aya pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ira kirangit tangana diga pasi ditero kagi sagi mo to mas paganay kapakatan ng to rarangit na aya pitero sabot si mga
yang una tanwa sesuatu iran surang itna awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Yang ko to paganaya kapakata na yan na kapag sa ibarat sutaw sa lagi dugong beteng na dinya na nani ba dinya pamana lagi dugwa na mada sa ginawa. Diskan yang ditero sa makalipas ko mga diyang ka temanan yan udi na diyang ka kaskatan yang si wabab na riyan udi na kuat sa galbak bakal pas ko diyang ka papakai no sabab sa gyang moto alap kerang itero lagi tu sabab gira ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerang ita suisar kano napamugo sa lindung si ko Allah si ko syaitan nagu diskan yang betero nagu pama ko makatitindig na untod udi pendekade sa gyang uta kuan na kaunto diyan na taman sa makaiga na yuta pipiken bro na diskan yan makakuat dinyan mausar so bagrian si eko ribet penggululan sabab sa gyang uta kerang itero gina na gyang uta sa tagun wal kadhimina al ghaib so mga tao gagengeniran surang itiran ini tundukun Allah wal afina anin nas isa sifat mga muttaqin na gyang uta kababaliran mga berama apan si ko mga tao di na mga berama pansiran si ko lagi tiran na mga tao sa katawa bai si ko Masaw Ja'far di na si ko si ko una tanong isabi panutul na so Ja'far as-Sadiq agi mo to bai na uripan Bisaya agi Bisaya kanina agi mo to ay dalitan ng lagi yung mo to bai ya Bisaya ay galbag yan na pagunat sa kanya sa pangamangkag niya kasulit awidan na diyan kaya talam na kaya bukaan yan adna ta ana pangamangkag nama yan niya ulug sa mo to kirkolong yung ta busiya no pama so kaya udu dia non nam ya kagiro mo to bai sabab sa mo to hapkel ken sa bobin na karang ite mo to datu yan miyabal siya naging mong tatiwala wal kadhimin al ghaib atir wallah pamana arub anu ma muttaqin nasiran so gagengeniran sorang itiran namanya giro agi mo tua datu yan atigina kadham tu ghaibi ging gendaran sorang itang namanya atir mana mo tua ba atigina wal afina anin nas tabu sumanga tao siran sumanga tao ipma paniran so lagi dira na mga tao natingin na mi apa muska na ini sumpat yan lagi unta wallahu yuhibbul muhsinin mata anas wallah dinas wallah nabkube yan sumanga muhsinin sumanga tawa pamana mga pipi sa atan ko mga pipi didebilitan nana ay metero yan natingina anti hurratun liwajhillah pia kamar dikang skasa swaswata sa Allah gitu ikipupan tagniran sa gyang kanana tiyuntong tano ayat so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas kanyan isa atuladan ko dikikutan ko mga pipia dedebitan mga pipia parangay patota parangay tanong so Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi kaya katagoy ng itanway nga di kaya Makkah nasi ko paganay rinayagnin so panunon na rining asas kaniyan mga tao saging kaya nga rining asairan sa tatong anira na rining asas so Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam miyan tanong na sututulan si ko mga sabad ko mga sahabat yan lagi do Yasir aso atayan aso Ammar aguso baroman aso umu Yasir aguso so Ammar yung uta ina yagi to Ammar na petskan yan sa gimuta rin nga sa mga tao siya da sila nuto pa mag-Islam na naskan yan pagampagan niya ba ya masyahid si Islam dunia din isang upuna mo tuwa kaya tariman yan ko panulong Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini bulu nagi mo to mga musyrik mga tao siya sa gibay nga katagulo taniman to yung to manawata yan na
tanto iran na ini lata-lata kapakatur sa tagabu katero atake si ko nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na taman sa kay teman na matangat sa Ginoo niya nagkapatiran bunuh niran sa lagi dukia bunuh yang kinayan na miterus kanian naging tamya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apuro atigin na Rasulullah nabi katero ako kay sa ikapir nabi tiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na in adu fa'ud ubira nagi tigin man perumani ay tugliran ka peruman nga napegitiro ka tiro nga peruman ay manan yan na bigyan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ruksa sabab sa giyang utwa kata ni Rasulullah muta kita taralu ungkap ringas akhiran na ungkap siksa akhiran ng mga tauser na aya syahid si sa giyang talitiro na sukya pakataling masayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tiabunian amakka na tinimu yan naging utang mga tao saya pedikiran naging utang mga tao rumini nga sa sikum yang marate sikum paganay su panunod nanto na pitirukiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anto natin manay ilan yung anto na pumulula na kano tunay kidiyo kano kuma tigiran na khairan akhun karim wa ibnu akhin karim tigiran na kata namanya rumor sama pia ka pamana pagariami iskana guwata ka pagariami iti pitirira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ay pitirira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubadi isu Rasulullah na kaya sau panian siran saging kutua masa isaw piang kira naging kutua kia ringa sa iran siku miamarteya lambu na siku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay pitirira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigina idhabu fa antumut tulaqa tina sumanurod na tingin manay la tathriba alaykum al-yawm dinna berkanu ipengisuya imato dina berkanu nakatano pama ini rilar kanu nagyong to miyaw na miyang bukir nagi mato kaya katagon kita nuwing yung kaya Makkah gitu tiktan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isas kanian rawatan sagi kaya pembagus tanu yung utu agama api si kulang itu ng manusia so miyatun na Khalifah so Abu Bakar na miyawlaw lagi yung utu hadithatul ifk yung utu suwatay na su Aisha adalu po Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinitan ng mga tao sa gilbog adun yan manggilbog agito so kaya tiruaw sa miya kang ulas kanyan po mo, miya ang ulas sa marata. Nana, so sabat si mga taon na di lang ito di papalata, ako di lang di tetaro. Taman saan na sa kataukiran, di nagito sabal ko sa ginawa, di mo to sa kataukiran na padsi ko, di gusto ano Abu Bakar, padi ko, suporta niya natamo, na ay may tiro Abu Bakar si kupagani na tigay na misupas kaniya si Allah ka putul niya naging utuan niya nung gusto katan sa di balat yung utuan niya di pangalimu na sa kaniya ni kapunan no marata ka tiro ay pagudrisan ra na ay magtiro ka na tiga putol na kaya ngay pangalimu na ra gitu ipingulolo Abu Bakar si kupaganay na piya ka tiro no Allah yung utuan ayat misusumpat ng tatibullah falyafu walyasfahu maaf sira na gurila sira na tigullah ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum baniu di kebabayai irilar kanu wallah sumian busaniu na ayo to isa apipigar no na so Abu Bakar kagies kanian na piutulan niya naging to isa singo di pepalata sa mo to balita amarata di untola katero inangin nas kanian di unigesto na sa dia mo tagini turun to ayat na ini maapun Abu Bakar ang ta pamanang tua yang ululay gitu misal sagi mo tua katero Allah ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum bani di kebubayai kariler kan Allah antar kita no din yang kabaya karilan wallah dia kan na dua inaloitan no yung tua kan bin sarangin na buka maaf na miya kapiapianan ang mga sifat amay ka si
manunumpang si kumaginawatan wag yung utwa ibmaaptan udi naging utwa ginantan si kurarangitan. Amay man kasi mitumpok si kukapulgama ibarat yan na saging utwa mas di kanggil bunga ko ikirang itu Allah na di ka pa kayo bangaro di kararangiti. Kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gitu ikirang itu. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na da ini karangiti na romwar saging utwa tap ke suku kasi ini saparullah. Yung utwa di kanggil bunga ko ini saparullah na gitu ikirang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada taruh tumang buging utara maaf. Di ka pa kayo bang maaf lagi yung utwa gelebuk ibkerang itu Allah. Pamana ibarat yan na miman ko sumiman ko sekali dito ibarat sekali kali nanti ke maapan tan wagi siya gini. Di ka pa kayo bang utwa maapan. Kaya katutung ko sa utwa gelebuk yan na so ibkerang itu Allah subhanahu wa ta'ala. Pandemia nga patay ibarat na sekali kali na banga maapi miyamuno sa lakoro. So ka maapi nga sa gimo tuwa zalim yung tamilalalim na ayak man miya lalim ta na so lialim yan. Pamana kagimiyapan kasi ito na nga miya lalim agi mo tuwa tawa lialim yan. Ito itiktan no agi kaya pa yung seitan wadu sifat dua rupa mga tawa mga mutakin na siya si kumasa kau unay agi mo tuwa ikirarangit tanong si kumaginaw tanong di naging muta maaf tanong ira si imaw unay si kumaginaw tanong nagito kakabalaw niyan amapi asipat amay mga si mitong si kuwagama tanong nadiga pa kayo tanong maaf di na tanong di karangit si kumasa ako aya pengarasian na suwagama tanong prilaya ko niyo kami yang apa gini itu sarap seko ya lang yung rasio panginta Allah subhanahu wa ta'ala pia may tunad na siya butan sa kita ya para terwag sama kubat ipaladara Rasulullah sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.